Hei hi All India Radio aizawl ani chanchin thar a chiar tu silen sang puya chapchar kut sang ni som ni cho vein khan aizawl sipai lam mola man tran ani ram huldam doi hmanga inen kolna le inzirti na kut arogya mela veinga na vein khan governor PS Sridharan Pillai an hong Union Health Minister Dr. Harshvardhan chuan coronavirus Sri na Irana India khole tui omte thiar chodan tur chungchanga anin biak poreng thu soi Russian Indo thona tem Syria marthanglam Idlib an kana civil mi sompanga an thi chapchar kut sang ni somni chu voin khan aizol sipai lamola man tranani chapchar kut ni khatna hian art and culture minister Puar Lazilina chu kut pa nia art and culture director Puar Ming Thanzola chu kut thleng tu ani kut pa Puar Lazilina chuan kut puitia mi zoten an soithin chapchar kut hi zo faten engang takin nge an hmua engang takin nge mi mal nuna ngong ane in net angaya tia zo fa te ta na hun hlim om tak ani line a hlim hlop lam ringo tak kalral a hlom hleya namnun phung le zirang te namnun zemoi le indu sakton na te ngai hlut na le choi san na hun ni thei se du om hle ati kut pa chuan mani namzi rang le chin dan te nga sang lo nam reng rengin anun phung an hlowa pum khata siam tu le nam thui khom tu an namzi rang nol so tu te su ol sam takin an chevel nam dang te nek chep le chimral ani mai thina tia mizo te vane na chu pathianin pol ro pui tak ome adin sakhiania he pol mang hian mizo nun zemo le zirtin thatak tak te vonun ni zela chuti rolin inen kolna mizo te trobul clearlet forward tul hleni ati bok mei thai le merethei dom zui konga pile pu te ru put dan te ai upa te anza thiam dan te kha enton tlak tak atling ti strain kut pa chuan tlom ngai na inza ton na in poisa kan dil le upa za thiam hian khosa khawati nuama a hadam thla ka mizo khotlang nun kal zeltan po apoimo mani ati voin chapchar kut manna hian chapchar kut organizing committee Mizoram pon atanga kut mang tura an som tidim tahan falam Manipur Tripura Shillong haflong la silchara tang local ten thuan soya central weme board sein mizo infiam na sang entirani a namlam sang thironi ba ka hlale remoi ngai thak ani bok chapchar kut hi naktu ka aizol ba ka district sanga man ani ang Khovel pum huwa pa meichie te choi kanani International Women's Day Polin All India Radio News Services Division chuan hapta khatchung otur campaign abot saya AIR Aizol Regional News Unit point hemi pol hian meichie te mason na le athen chin sang te athlur binga Vein Khan Mizoram University le Press Information Bureau changkopin meichie te choi kana chungchang seminar bot saya MZU Vice Chancellor Professor KRS Samba Sivarao chuan man pui Professor Rao chuan Mizorama meichie te khothim hnu apo zalen ne him takin anwak theiti a hmu chu ro pe ti asoya Indiaram zalen tak thei turin Mizoram ang state amamo ani ati mizo meichie te angai hlu thu soin kongsang sanga an hlotlin te afaka amaro chu politics a an zalen toklo na ko lama tanlak angai thu soibok he huna thu soitu Professor Larin Diki Fanai Department of English MZU chuan engtika emo chuam Women Empowerment ti tongkam man ngai to lo ani thuai abe sei thu soi ani he seminar hi PIB Assistant Director Pu Saring Nuran akhar ani Ramhul damdoi ayus damdoi manga inen kolnale inzirti na kut aryogia miala vainga na chu adure mam apiang chimthei turin Vein Khan Governor PS Sridharan Pillai aizol dorpui multipurpose center a honga naktip inrin ni thleng a o ang Governor chuan state lian zoka te chuan ayus damdoi an hmana sathule Prime Minister point the top chu a choilar thu soin Mizorama ayus damdoi manga hriselna konga malakna the top chu ain huamani ati a Mizomi puita chu ayus damdoi mangtang kai turle he health fair a tel turina somani Governor chuan ayus chu inen kol damna kong khatani a medical system dangte tana poizonga malakna anilova inen kolna himle ma sanga tanga hotling takalo man thin damlo en kolna konga rin tlak le medical treatment system chi dangte ti phui sui tu ani atia ayus damdoi te chu thaile nim na atanga siam vek ania wangin mishing taksa ngong thalo ani lova Mizoram po ayus manga inen kolna hi melchia chozin le zola poimo hleni ati Health Minister Dr. Alal Thangle na point pathianin Mizoram nim damdoi thatak tak ada te hai suak turin district ina inshilshian na nei apoimo ziale he arogia mela hi chumia tana program poimo takani thu soya ramchunga medicinal plant apakhat na ni theitura project a theiru te a hlotlin theina na ayus ministry rotna athen to thule secretary te po anoreng thu soibok
ayus health mela hian naktu kale naktipa a thlona in entiana bo sa ini dona ayus doctor ten nana chang an enanga damdoi a thlona sem ani bokang Information and Communication Technology ICT Department chuan school somli pangan hena computer set asem Mizoram Information Technology Zirnalama ma swan theinan computer te hi assembly conference hall Minister Purabat Romoi roi ten sema school than swabik te chu alom pui takzet ti le computer set chuan Zirnalama po ma swan tira be se thu soya computer lama an shet la tam tok lo ma se tumna le taimang ne na injir thozel turin afuyani Minister chuan Zirlaino pang mai pelama khotang tan computer te chu man tangkai adu thule Atolani chuan fee te po la in computer awareness course te po business model mangin an kalpui theni atia ICT le education department te chu department poimo tak Zirnalama Mizoram Health ti dangnam theitura channa theitu tur department te ani ba ka computer education manga zirna thazok le zirna ti that le zol chu machop tam tak te zinga atel thu soibok Voina Computer System Implementing Agency hi Mizoram State E-Governance Society ni Northeastern Council noya IT Education Program for Schools atanga sum hi mo ni project course hi cheng nuai sangkhat za paret ani school za somnga hena computer hi pek tura ro manani school samthum pakhat pek to ani Wain Khan school samli panga pek le ani abak school samsari pali apo pek ani theina turin NEC malak zel ani ang Mizoram Baptist ko chandro len sangber BCM Assembly voice asomni pelini chani zan khalung le ra siveng BCM bekina din thale na ti thupui mangin tanani BCM Assembly tannein khom hi President Reverend PC Lai Dulan Kai Shoin Assembly Honga General Secretary Reverend F Ramdin Moyam Assembly Palaite Lomnat Husoin report lang puya pe Reverend Vanal Mun Kiman Assembly thupui din thale na ti asoi hong ani Rampum Hop kunhatok tul hotling loman chu si ha district siata khuami Puem Shang Moy na tong Indian Council of Agricultural Research ICAR noya Indian Agricultural Research Institute RARI in kumtina ram chunga kun thok tu hotling ten hen alhan thin IARI Innovative Farmer Award sangni somni hi tholani khanu delia pusa krisi vigyan mela 2020 si ha district atanga dongma saberle Mizoram atanga dong thei pani na Puem Shang Moy hen dong ani Puem Shang Moy hen kumkalta khan sial zani somnga bong somthum le Randang eng mozat vulin aran vula tang hian cheng noi somni pakhat chung ala luta a thai china tengin cheng sing ruk chuang ala lut bok kumtling lo pong sol thu boya zomhing thanga khozol veng thar chu hreom taka kum som bani tang tule poisa choi tur thiam lo chan tirani kum sang ni som pasir February ni soma champai Child Welfare Committee Chairman minga khozol police station na FIR thelwa zomhing thanga hian February ni li sang ni som pasir khan me cheno panga pong sol thu tarlan ani khozol police station thu boi jek lut ngalin zomhing thanga hi Boxer X Section 6 board here puin man halani meseno pong sol tok tu po Champhai Civil Hospital endik turin roi ngalani Champhai Pokso Special Just Puar Vanal and to set sang te tu soile fin fena thei tengun tak azir nuwa Voin Khan zoming thanga chu thiam lo chantirin shom tak kum som bani zel tang tule cheng sang choi turna shema pong sol tok tu hian dan anga sarkar atanga jangna dam adon theina na mala turin Champhai District Legal Services Authority chu ashet tir ngal bok Chanchin thari All India Radio Aizol tanga puan ani Union Health Minister Dr. Harshvardhan chuan coronavirus Srilena Irana India khole tui omte thiar so dan tur chungchanga Iran nen anin bek poreng thu soi Indian medical team chuan Wain Khan Iran na India mi coronavirus Srilenga wanga tamkhangte enfia turin Iran an thleng to ani Union Health Minister Dr. Harshvardhan chuan naktu ka aram chunga state le damdo in zongjong tan coronavirus chungchanga National Level Training Workshop nei ani tur thu Rajya Sabha asoi bok Russian in do thona ten Syria marthang lam Idlib an kana civil mi sompanga an thia thizing a hen no pangan tel thona te hian Syrian ral tanam khomna Idlib province Maret Misrin abitum nin Syrian Observatory for Human Rights ten an soya observatory chuan liam tuana tak tak anoma wangin mithizathi anna pun an rin thu an soi ani chanchin thar chherti topna na tlang pui chapchar kut sang ni somni chu Wain Khan aizo sipaila mola man tran ani ramhul dam doi manga inen kolna le injitina kut arogya mela waingana Wain Khan Governor PS Sridharan Pillai Hong Union Health Minister Dr. Harshvardhan chuan coronavirus Srilena Irana India khole tui omte thiar so dan tur chungchanga anin biagrang thu soi Russian in do thona ten Syria marthanglam Idlib an kana civil mi sompanga an thi chuti zong chu chanchin thar kan pon thei chu